Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ki Khubor kimat menta ka janmi inya phashwa sha ki Khubor na ka Jylla. Ka sinjuk kirang bakur ke bri uhi nyautrap kelakar pat ki pat pa nang shoshnong jangri lum khasi bat kri lum jaintia bagi dei bandakhan ban pusan bha bat banda pinshong nongrim bin babin habagi jiet inong mi khmat chiki atli ki autonomous district council hari lum khasi bat hari lum jaintia hak election ka ban salong hakar pui tu Rymphang arajar phausan habakren chiklat Pyrthei Khubor ka pratrik Rymphang arajar phausan uba erwin case im sutanga ubulong working president jongka sinjuk kidang bakur ke bri hinyotrap ulong la dagi patba ki bakla banjir inang mi khaman hakar puitrek ke jingkhang glapi lupa yaki ba ajat kpa namar bakat kum griti ke dostor jonga jai pendrew khasi penar jaka khenkor la shim naga kemi omnau kpa uba lawan pinchngan war ubulong kertong jongka seng congress namairang nongklau constituency hakakat pratek Rymphang arajar phausan ulahia shagashnong donkey ingding ban pinshai patba yakimat dikun election shaga khasi ho autonomous district council ke ban salongshan habakran hagani ga jingalang uba lawan pinchngan lakerpat yakipat pa chagashnong donkey ingding bakin aila di u sansnam hagani ga samoy ban bisharu yaki jingtrei kam ki jongu kumnu utrei lada unsha jet kumunong mi khmat shaga district council Uba Jonathan Im bulong kertong jongka seng Congress na sok Rymphang constituency hakamiat khat nyotrik Rymphang arajar phausan ulahia shagashnong maulin rei ban pinshai patba ikinong rim trekam jongka party bat ikinong rim ka bolami shakmat banyakun yak election jaga khasi hus autonomous district council habakran hagani ga jingalang uba Jonathan ula pinshai ki jing trekam jaga Congress naru baka ai Jylla pura ya Meghalaya bat ka jing pin urlong ya ka khirnet bahenriu kabayada ki riu lom red pat hapo ka ribat hakani ga Jylla Meghalaya ulong ru shosho banshingan kalawe de tang ka seng Congress kabla ban ai jingada da ka ba ai ya ka khirnet bahenriu ban yada ya ka jai pinriu khasi Uba lakamen remboi belong MLA jangka UDP lalit ban sendan lang yuba Damian Eswar belong kertong jangka UDP na minsngat khanduli constituency ringkat kejenan lang jong MDC kathan yuba dawan dingdo bat kiwede kiri rangba jangka party haga jile yu kejat haga shnong tamu ban panjing kersha na kebenta ke election syaga jainte hus autonomous district council uba lakamen remboi ulaong bagajing pediang yuba Damian War syaga party kalong hadin gajing selok baru MDC kathan uba dawan dingdo namar ba ude usamla ratba uba tibolang pathau biakun kumukertong shimet hakashap jong mau benna na maulai constituency hak election syaga khasi hills autonomous district council ula khruit ting e ikinong wanya kibala kintho yaga kam shimet ba ulatrai habakaran hakaran san pingsannya jongki kertong kebalong hamolai nonglom uba pathau la bo jingkli ikinang wanya da ka boong kedan benta ayu ka kam bautre bat ke election MDC ke penting ko tempan bagani ka kam bautre bat ka bau yarap yaki beriukan sakot no ki aru kirang ba shnong jong ka sinjuk kirang ba shnong ka raj yap ngar bakin thop yo ba RCM ubalang urang ba shnong jong ka laslut bat urang ba shnong ka shnong it so pair hakat pratrik Rymphang arajar phausan kladawa jingpin shai na we urang ba ubana ka shnong nongrim nonglado ripoi district halaga jingpin sngo yakwe ko audio bo de ban pin shisha laga jingkran ka dei ni em ka ba kasur ba shisha jong ba rangkin sai kharbuki blong kurtong jong ke NPP ubaya khon yak election MDC na umroi constituency yakini ko audio we urang ba ola pin sngo haka common platform kablong haka nyotrik Rymphang arajar phausan hamaran last lut haka ba lai shimbinta dagi kertong kbiya khon yak election MDC bakin thop yuba George B Lingdo baruba rangkan sai kharbuki Sanuki kertong kbiya khon yak election na maulai constituency shaka khasi hills autonomous district council kaban salongshan klabeteng bani shimbinta saga common platform nikarin sanya tainya bla penlong da kadorba maulai nonglom hakat pratrik Rymphang arajar phausan kumala sakhi na do kini giteo beladam kini gisan ngut kertong bakin thop yagi kertong shimen katau pa proses ti saukume ba te bor pathau ba se bor lang lingdo nonglat nang tade ka kertong jong ka BJP ka kong Daniela lingdo nonglat baru kertong ka seng Congress uba wan seng jerwa klapen pawi lagi jong ki nongrim ki jong ki bat pen kesan lagi jong ki nya ki jutang kat kum ka jing sngo tho ba ka jing shampang ka jong ki
Kejingalang jong keseng Kongres kebalong hakamit kanyo trik Rymphang arajar pausan hakashnong maulai mau tawar. Kalong kebasyong shit hakabau kurtong jong ke parti uba wan seng Jylla ulai jingkren ban pin sngoto syakipat ba nong tep vote jong ke maulai mau tawar yakimat rekam jong ke parti bat ke jing temu kabau lami syakmat banyak kun yak election ban panru ke jing kershan nagi nong tep vote jong ke kashnong ban ai jing kershan ya u hakani ke election syakikasi he satan masa district council ke ban selangshan. Uba Augusta Jylla ubulong kurtong jang ke United Democratic Party na jayau mau prem constituency hakakat nyotrik Rymphang arajar pausan ula penlong ige jingalang ilap election hakashnong kerbom mau prem ban penpau yakimat terekam bat gejing temu kebolami syakmat banyak kun yaki election syawek hasil atan masa district council ke ban selangshan. Habakaran hagan ige jingalang uba Augusta Jylla ula nyotang ya usenyang ubenhei jung Reverend JJM Nikolstroy ubulong arkitek ban pinyo ige 6 schedule kabulong kasti yada ige jai pendiri khasi bat haga juk kapor ula buru ige jingkeli ladang ngimdon ige 6 schedule ke ige banja ya kerti bat ka jai pendiri jongi. Kertong ke National People's Party de Melim constituency ba Fine Star Kharkongor ula ong ba ula resign no nagakam kabotre Melim CNRD block namar ba utrang bat ang nuat ban ai ke jing syakri yakipat ke Melim constituency ba de kajai pendeu hi barok away. Ula penkan mau ba kum usamla nagathai Melim ula ai ke jing syakri hak bebuan Kylleng kumunong ilam jong ke Melim Sports Club kumunoi lam jangka KSU apa Shillong Circle bat kiwi pat kikam kibiyade bat kim lang kasalang bat kum tau kwa balari kipat ba kijir yu kumu MDC unla syu ban ai kijing syakri kebakham ha ya kipat ba ki pulik la sertap ha kashnong mau ngap kli shnong ban pet ngor bakan ommi kanu kijing kulmar ha kapor ba penlong ya election jit rang wa shnong hakani kashnong ya kabal penya da ka hima mau plang harangkat kijing don jong ki officer jong ka khasihus atan masa district council kum ginong pet perman. Walagi dan aspa arngut ginong shnong gibla ban thep ya ka vote jongki. Hindi gidan tang kumasau pungut tam gibla wan ban thep ya ka vote. Kat ba shispa san pungut tampat kim shim na tre ban thep ya ka vote. Kum kadak kajing persya ikajing bam aila jong lingdo ka hima mau plang yurang ba shnong berim uba Khubor kharshandi bu un thep kerteng kumukertong yakun yak election rang ba shnong. Usim jang kahima Melim upa im ay nama next im ulang modei daki jahar ceki break jang kalum dangery police station persya ya wei ubre ubla keren pat ba hakway ni keren sanya tainya jangi kertang biya konya ke election MVC na umroy constituency kabalong akan nyotrik Rymphang arajar pausan hakabola say madan yak audio recording jaga jangi keren hapedeng usim bat uwe pat ubre satya nakitrai bat kenik tak madyong yak buram bat kalong rinyeng jang usim. Haki jahar pa im aina mula ong ba ubriu bakren uday na kashnong nong rim nong lado kashnong ka baha pa umroy constituency bat haki jahar usim lapin pau ba bakajinya keren telefon jong u kadai bat ubahing jong u uba bandari rindat yang ubday ru orang bashnong jong maupun umroy bakadai kajinya keren tangga preng jong ki armon mentapinya pai syaki Khubor nakari. Ketenan election jangkari India kelai kuble ya Rajiv Kumar, Chief Election Commissioner Baar Pusan, hadin ke samoi terekam ke South Nem Shiteng jangki jingpen kela ke Kongsan hak election, ki jingki haga technology, bagi jing temu bekintop lang ya baro, kintop ke jingpen ya ki election hak ilai wait li Jylla, bat ke jing le persya, ki jing kum ke jing ai jing tip ke bakla, bat ke jing jangki dong telefon. Ka Sarkar Kalathong yu Ganesh Kumar kumu Chief Election Commissioner Bathemai haka jaka jong Rajiv Kumar uban syong that haka pratrik Rymphang arajar pausan. Nalokata Lathong yu Vivek Joshi kumu Election Commissioner ko penlong yakni ke jingthong CEC ke beningkong hapo ka an Election Commissioner Act arajar paulai. President ke Drone Federation of India Usmit Shah ulakintat ke jingong jong Rahul Gandhi bagi India kadang duna ki karkhana shna drone ka baklan da ko pen paw bapalat sauspa ligi company kishna ya ki drone na ka benta ki benta ba pher ulakdo ya ki policy jong ka sarkar kom ki drone rules arajar phowe bat ka scheme PLI ki bekersha ne ke jing pen mi drone hapo kari bat penduna ya ke jing shania hakimar ki bawana ba. Kidikot ka Arunachal Christian Forum kila penlong ya kejing sya tangan ke prakenta ban persya ya kejing pentrekam ya ka an persya ya kejing kalaniam jous nam ka khandai spa nyopupra da ka bakdo ya kejing snokya halo kejing kta jongka ya ki kristan
Kini kejing ki kalong hadin kejing penmana jo menteri rang ba ka Jylla upema khandu ban pentri kam ya ka an haga ba ka sarkar kelapli ya kejing keran halor kini kaman. Ketenan election jong ka Jylla Rajasthan kelas dang ya kejing alap ya riu ban thau ya ki voter literacy club haki school na ka benta ban pin sngo tho ya ki kena school Rymphang ka sinchar pat ba bat ka rukam penyat ya kejing tap vote ni ka election. Kiri kejing temu kebiya day bat ketenan election bat ketenan pulih putih ke kinthop ya kejing shim benta ha kejing keren bat kejing penrung kerteng lupa ya kena kebadan khat news tam karta ban pentikna kejing shim benta jong kinong tap vote ha ki porban wan menta pila poi shaki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei ke UN klapen paw jinan kambajur jong kejing arab ya ki breu ha Gaza kinthop ya jinan duna oxygen ke bajur bagi jing te ki bla sha penjulor kat bagi jing kenra jong ke Israel ha West Bank kidang yai beteng banwanra ke jing mensaw bat jing pengan ria jaka ki jing bersang banyarap ya ki breu kidang ya shakmat ndre ke jing bon jong ki jan kam kedang long kabakrau da ke jing sngokhya halo ke jing penbor palat bat ke jing sha thombor jong kinong shoshnong ki penjur ya ke jing ne Major General jong ke Nepal uchok dhakal ublamen saw ha jing sha thombor jong kin huan sipai pinne jing sup jong UN Lebanon luan phai no shala ying hadim ladap sumar hospital ke UN klapen ram ya kete jing thombor kabla ja hapdeng jing ki jong Hezbollah ba klapen long jing tokit hakaba panjur ya jing nan kam ban yada ya ki breu ba ki mar ki mata jong UN Kau Sudan kelapen jalan ya kejing kinturput jong ka Andre bat kachat dalai benai nadu ka kandu truk Rymphang arajar pausan ban kintiu kejing ajing arab ya ki brio khamtam syakathan Darfur kabla syakta ha kejing akan at hapdeng kejing akan at bat kejing sngokhya pedang ya syakmat halo kejing shalantu ikitir ya le deki RSF ke UN kelapen mi kejing kerpat ke $100 billion ban yarab ya ki million ngut ke syakta ha keni kejing ke Ukraine ekonomi shimbenta ke jinga kran jong ke US bat ke Russia ha Saudi Arabia bat ekonomi thu ya ki no ke jinga te kular blale klem ke jinga dan benta lang jong ka ong Zelensky ha ke joga por ki he jong ke Russia bat US kidang thmu banyak kran halo kalat ban weng ya ke jinga kan at bat ke jinga kendo ha kalawe hapreng ki president jong ki Presiden ke Lebanon Joseph Un lepen paw ke jing sngokhya halo ke jingmi no pura jong ke Israel na ke benta bashathe jong ke Lebanon daga penksan ni ke jing tli jong ke ri tarakam urlong kumbala thmu ha ke jo kapor umendi rang ba du jong ke Israel Benjamin Netanyahu ulaken ta ya ke Palestine Authority ke basinshar ya ke Gaza harin ke thma daga pens khambyang ke jing kersha ni ke jing thmu jong Trump na ke benta ke te ke enclave Umendi rang ba do jangkari Narendra Modi ulap pedang snobha dalade Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani jangka Qatar hakaka lingsun haka bolapen paw ke jinga de ke bas kem jangka India bat ke Qatar ke jini jingo jong Amir Shakri India ke ba arsngi ke kinthop ke jinga kren ba khli do ba kinoi lam ke India ban kinti ke jinga trailang haka khai ke pateng ke jing tingka ke boarding ba ke technology ke US bat ke Europe kinang ya phe jimot halo ke jinge jang ke Ukraine ha ka ba kinang lam ke Europe kiting ban sha kentai na ke jinge kran ring ke jinge kendo klam kmi lenti jong Trump bat Putin ha pedeng ke jinge snokya kinang lam jang ke EU ki pin bor ya ke jinge tli ka ba ke bilat ke pin paw ke jinge kershan ke ba klan ya ke Ukraine da ka ba kular ban sew $1 billion manusnam hadu usnam arata lai phau Kinoy lang jong ka Afrika, hakajinga lang jong ka African Union, kilakot ban weng no Mardor, ikile no M23, nagathai mi ngi jong ka DR Congo, daga banjur ya kajing buram, ya kajing senshar jong kari. Ka African Union, kilakintu ban sangi no Mardor kajinga siat ha Sudan, daga pemaham, bagani kajinga kenat kalawanra, ya kajing ka bashir kaitam ha Afrika, hak bapalat apa praja news pak ngut kilayam bat khasaw million ngut kilak kelap headwear ke UN kelapin mi ya gajing kerpat ke $100 billion ban yarap ya ki 100 million ngut ki bri ke bla shakta hak gajing kenat ha Sudan ban ubeng ya gajing kerdok bam gajing syak thombor bat gajing syak pen kerja jaka gajing temu ka angnut ban ajing kershan kerke hapdeng ke Sudan bat nak benta kinau petwir hakiri bamarjan namar bajan ar benta nak lai benta jikinau shongshnong ke Sudan kidan kam kerke ya ke jingara
Unong elam liang persya jang Singapore upritam sing ula sya kenok baula thok eka parlimen halo gajing don keti jong u hagajing keran lamler ke bala penmi nda wil nong thau an barim larai pendrem yu namar bola pen pau gajing kenok ki bam ya hap syap hang ke benta jong u ban ai jumut yu nong thau an ban kam ya gajing lamler tigitu kelang khubor hakimat kimat mentaga janmit khublai